Karibu ingi ukambani online radio station masitwa makwa nitawa mwendani uthanani wa umonthi muthekania umwe wenguma vanthi yitu ya Kenya ula wisikanie kwa masitwa ta Eric Omondi niwetia wikio ula wa girlfriend wake inda yimwe kwa masitwa Jack Maribe nola wai mutangasi thini wa kisese kimwe cha TV kinguma ba Kenya. Eric ainena na muthekani ongi witwa Jalango ni wasekana we ena Jack Maribe ni manenie na mukunia simu na amwite wekio muthekania usu ingi ni waisekana we nukungama ta mundume na ena Maribe ni maukomana o mitukini nikena matone kumana undu mekuya mwana ula masiye menake. Kwa mavo nangi maingi tukole ku subscribe na kuvinya kakengele nikenda twende kumwete mavo undu mokite.